The Pinnacle Kigali ni imwe muri hoteli nshya mu Rwanda ariko imaze kubaka amateka akomeye mu gihe gito imaze. Yakiriye abanyacyubahiro batandukanye barimo Perezida Paul Kagame ndetse n'igikomangoma Albert wa gatatu wa Monaco uherutse gusura igihugu. Iyi hoteli iherereye ku Irebero mu karere ka Kicukiro, yafunguwe ku mugaragaro muri Werurwe 2025. Ni iy'ikigo nyarwanda cy'ishoramari kizwi nka Spelman Estate, ari nacyo gifite inyubako y'ubucuruzi ya Silverback Mall iherereye Sonatube. Spelman Estate ni iya Sheila Kiarisima n'umugabo we Irene Ndikumwe nayo. The Pinnacle Kigali yaba bombi ni inyubako igizwe na hoteli iri ku butaka bwa hegitari 3 n'ibice bibiri, ikaba ifite amagorofa 3 ayiha ubuso bungana na metero kare 8,500. Kimwe mu byo u Rwanda ruhanze amaso mu gukomeza guteza imbere ubukungu bwarwo ni ubukerarugendo bwo mu rwego ruhanitse, hahandi buri mukerarugendo ugera mu gihugu ashobora kuhava nibura akoresheje miliyoni 50 nk'uko igihe ibitangaza. The Pinnacle Kigali ni imwe muri hoteli zo mu Rwanda zayobotse uyu mujyo, zishyiraho ibiciro byihariye kuri serivisi zitandukanye itanga. Urugero, ku muntu ushaka kwiyakirira muri The Pinnacle Hotel hari uko agomba kuba yambaye. Birabujijwe kwambara ingofero, imyenda y'amaboko magufi, amakobo yacitse kizwi nka deshire, inkweto zifunguye n'ibindi. Igihe uteganya kujya muri iyi hoteli ugirwa inama yo kuba wambaye byiyubashye kandi ukamenyesha abakozi bayo mbere y'igihe, ibizwi nka booking, kuko itakira abantu bajyayo batabanje kuyiteguza. Ikindi kiyongera kuri ibi ni uko hari amafaranga ntarengwa umuntu aba agomba gukoresha kugira ngo yakirwe n'iyi hoteli. Aya mafaranga ahera ku bihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda ku muntu. Amafunguro n'ibinyobwa byo muri The Pinnacle nabyo byihagazeho. Nk'icupa rya Louis XIII Remy Martin rigura miliyoni 33, mu gihe irya Hennessy Paradise rigura miliyoni 16 z'amafaranga y'u Rwanda. Gusa izi ni inzoga zihenze no mu bihugu bindi. Icupa rya Mitsingi rigura 8,000, irya Primus rikagura 7,000, Heineken na Amstel bikagura 9,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Iyi hoteli ifite ibyumba 9 binini bishobora kwakira abantu 18, buri cyumba kikagira umwihariko ugitandukanye n'ibindi. Biri ku magorofa 2, aho ku igorofa rya mbere hari ibyumba 4, mu gihe hejuru yaryo hari ibyumba 5. The Pinnacle Kigali ifite kandi umwanya wahariwe kwakira inama no gukoreramo akazi gasanzwe. Uyu mwanya ugizwe n'icyumba kinini cyitwa Umurage gishobora kwakira abantu 16 icyarimwe, n'ibindi 2 bya Inyenyeri n'Amahoro byakira abantu 8 buri kimwe. Binyuze mu kiganiro The Long Form cya Sani Ntayombya, Sheila Kiarisima yatangaje ko we n'umugabo we bafata icyemezo cyo kubaka iyi nzu batekerezaga ko izaba inzu y'umuryango aho kuba hoteli. Yagize ati, yari yubakiwe gukoreshwa mu buryo bwacu bwite, haba mu buryo bwo kuyikoresha nk'inzu yo guturamo mu buryo buhoraho cyangwa iyo kubamo mu gihe turi mu biruhuko mu Rwanda kuko dutuye i Nairobi. Yavuze ko igitekerezo cyo kubaka iyi nzu cyaje mu gihe cya COVID-19 biturutse ku kiganiro kijyanye n'inzu gica kuri Netflix we n'umugabo we bakunda. Muri Mata 2025 iyi hoteli yakiriye igikorwa cy'umusangiro wahuje Perezida Paul Kagame n'abaminisitiri b'ubuzima bo muri Afurika bari bitabiriye umuhango wo gutangiza ikigo cy'u Rwanda cyifashisha ubwenge bukorano AI mu gukusanya no kubika amakuru yerekeye ubuzima. Nicyo gikorwa cya mbere yari yakiriye. Sheila Kiarisima yavuze ko nka hoteli igitangira kwakira Perezida Kagame ari ibintu byabashimishije cyane, ariko kandi bikabaha gukora cyane.